razgovarati Radonka Dunov-Budanović, učiteljica i pesnikinja. Dobar dan i recite nam šta vas najviše inspiriše da pišete pesme? Gde pronalazite inspiraciju? Dobar dan, pre svega veliki pozdrav vašoj školi, vašim nastavnicima, vašim drugarima i drugaricama. Želim uspeh. Hvala vam puno na ovom razgovoru. Za vesti osnovne škole Dragiša Loković-Španac, đak reporter Anđelina Nikolić. Bravo!